وی جاری جی مبری خدا باجار قامشلو و راپورک تایبت لسر هنرمند جوانی بناوی رسول دلجار آماده کرد. رسول دلجار جه 13 سالان و سترانان دبیجه و پیر جیل طنبوری دخه. رسول به دنگ خوی بباندور ifade kar و آرام تناس کرن. دما دست بکر 9 سالی بو. نها تمنوی 22 سالیه. رسول دلجار جوانکی جباجار قامشلویه. جزاروکتیا خواه دواره موزیک و سترانگوتنه ده خودی حسکرینه که مزم بو. عمري كي بتشوفك دواري هنرية ده مخو بيش خست يعني از پر بتشوفك بوم دميگو مخو فيري عمري وقت طنبوري كر ودرباسي موزيكي بوم. رسول 13 ساله سترانان دبیجه و پیره لطنبوری دخه. دناوان سالان ده کاریبو پیشکتنین مزن قزنج بکه. بگوتناوی دماغاوین خوین دست بکه و نهاتین برهف جداهی و پیشکتنین مستر دبینه. سركفتنين هري مزني جو بمرج درباس ونا يكجي مشاو خفير كر موسيقى راستي يعني از دبينم سركفتنا كي بر مزنا يعني دمكي بوري بري وانا از بهبره مقارنات كم تشكي بيشكتي بهتر هيا يعني قابا كي مزن هيا. هنرمند جوان رسول دلجار جبو بلافكرنا بهريا خو دستبير مديا جواكيه لسر مديا جواكي شي به شواز خوی استرانبیش یا آرام و ifade کار تناسینه. دنگ رسول جالیه به هزاران کسی و تحس کرن و هری زده باندوری لجوانان دکه. وقت داخوازی همشی چه گنجی چه جوانه کی هیا يعني حتى جواري بوقت بيشن ولو جيانا كي والا درباسنا كي هر بيشكتني بفكرة شواري هنري ده به شواري كي ولو فكري به يعني تشخص بيشكتن في مجال ده بيز بين ويش بو جنجة كيش بو جوانا كي وباش به